Dobar dan gledalci, dobrodošli u još jednu emisiju podcasta Kruna. Moja malenkost Milan Živković. Današnji moj gost jeste Nenad Tomašević. Dobar dan gospodine Nenade i dobrodošli. Dobar dan i bolje vas našli. Ovako, na početku emisije želeo bih da pozovem sve gledalce, naravno da odgledaju emisiju, da lajkuju, da šeruju ukoliko im se dopada i da se pretplate na naš kanal, jer to omogućava bolji rad samog kanala. Hvala. Ovako, krenut ćemo sa nekim aktualnim temama, a to su protesti koji se dešavaju širom Srbije. Evo, sutra se ide za Niš. Šta nam možete reći o tome? Pa samo bih želeo da podsjetim vaše gledalce i naše građane kako su ovi protesti počeli od 1. novembra prošle godine sa onim nesrećnim padom nadstrešnice u Novom Sadu koja je ubila 15 nevinih žrtava i koja je u svakom slučaju, ajde tako kažem, nastala usled korupcije koju je ovaj režim predstavio kao standard u državi Srbiji već duže vremena. Opozicione stranke, pre svega u Novom Sadu, su pokrenule taj protest kada je u Novom Sadu bilo preko 30.000 građana se okupilo da iskažu svoje nezadovoljstvo i pijetet prema žrtvama nesretne nadstrešnice. Režim, umjesto da je reagovao onako kako svaka vlast treba da reaguje, a to je sa faktički ispunjenjem ovih zahteva, odnosno ti zahtevi onda nisu ni postojali, nisu ni trebali po meni da postoje, jer najnormalnija je stvar da vi kao država ispitate šta se to desilo, a ne odmah da izađete i to u funkciji predsjednika države, ni manje ni više, da kažete da ta nadstrešnica apsolutno nije rekonstruisana, pa nakon nekoliko dana da kažete da je rekonstruisana, znači da lažete i da tu dokumentaciju koja je vezana za nadstrešnicu lažirate, da je brišete, da je ispravljate, da pravite ono što nije bilo samo da bi prikrili svoje lopovluk i kriminal. Sve ostavke koje su podnete pod, uslovno rečeno, nekom prisilom građana koji izašli na te proteste su suvišne, jer vi ste morali odmah da reagujete prvo politički, jel tako? Da ti ljudi koji su odgovorni za tako nešto, za te radove koji su se desili, da podnesu ostavke, a posle toga policija i tužilaštvo da pristupe onome što su trebali da pristupe, to je da ispitivanju što se desilo. Mi ovako imamo 4 meseca već mrcvarenje od strane ovog režima, naravno, i pokušaj je da se suština cele ove stvari, a to je korupcija ovoga režima, bespoštedna korupcija u svakom segmentu našeg društva, da se jednostavno nastoji da se pokrije i da se cela ta priča podvede pod neke priče o nekoj obojenoj revoluciji, o finansiranju sa spolja, o tome da neko upravlja ovim protestima, o tome da neko plaća ovu mladost Srbije, ove studente, o tome da vaši, kad kažem vaši, mislim na režimske poslušnike, izlaze na televizije sa nacionalnom frekvencijom i pričaju da su studenti volovi, da su studenti plaćenici, da je to jednostavno ruka Zapada, da to nema nikakve veze sa ovim što se desilo u Novom Sadu i da je to jednostavno pokušaj promjene ove vlasti. Naravno, svaki normalni čovjek u Srbiji zna o čemu se radi, jer da je to tako, govori nam i činjenica da mi na ulicama gradova imamo od 200.000 pa do, ne znam, 2.000 ljude u nekim selima koje ne mogu da se faktički nađu na karti naše države Srbije. Ovo nikad nije bilo ni 90. godina kad su bili oni protesti protiv Miloševića, da vi maltene u skoro svakom selu imate određene proteste. To je
nasleđe 13-godišnje vladavine SNS-a, vladavine medijskom blokadom, vladavine represije, vladavine pretnji, vladavine otkaza, vladavine podmićivanja i sve ostalo što apsolutno nikako ne priliči demokratskom sistemu. Država Srbija već odavno nije demokratska država. Mi evo dolazeći ovde danas u Leskovac uz put, na autoputu smo sreli 5 crnih kombija beogradske registracije pod blinkerima, pod rotacijama, koji su vlasništvo Bezbednosne informativne agencije, to je odelenje njihove tehnike i prisluškivanja. To su ljudi koji su poslani od strane režima da dođu u Niš, da snimaju dronovima, da prisluškuju i da targetiraju ljude koji će posle da idu po kućama, da im prete, da pokušavaju da ih podmićuju i da jednostavno pokušaju da spreče ovaj sveopšti narodni bunt. Dobro, a predstojeća blokada, odnosno već je bila blokada EXPA? Pa, Srpska koalicija NADA koju čine POKS i Novi DSS, odnosno naša poslanička grupa u Skupštini Srbije koja broji 13 poslanika, krenula je prethodnih 2 meseca da sprovodi neke svoje određene političke akcije kako bi pokazala ovom režimu da se ne slaže apsolutno s tim što oni rade i kako bi pokazali svim ostalim građanima da je jedan sveopšti bunt i sveopšti građanski neposluh jedini izlaz iz ove političke situacije. Mi smo juče rano ujutro od 7 časova blokirali sa nekih 50 automobila i 200 članova POKS-a i Novog DSS-a gradilište EXPO 2027. koje je, mogu slobodno da kažem, najveća perionica para na Balkanu danas. To nema nikakve veze sa interesima građana Srbije, to ima veze sa interesom režima, interesom Aleksandra Vučića, njegovih poslušnika i njegovih satrapa, kako što više para gurnuti u svoje džepove dok ne padnu sa vlasti. To je najveća pljačka ovoga režima koja je jednostavno na uštrb plata i policije i prosvete i svih ostalih sipa novce građana Srbije u taj suludi projekat koji, kažem, služi za jednu sveopštu pljačku. Mi imamo situaciju da, recimo, pripadnici policije ne dobijaju platu iz budžeta, nego su plate za njih opredeljene iz nekih privatnih kladionica i tako dalje, jer država nema para za finansiranje svojih službenika, nego pare sipa u neke suludne investicione projekte koje služe samo za pljačku budžeta građana Srbije i za pljačku naših svih privatnih budžeta. A kažete mi kako će sva ta dešavanja vezana i za proteste i za tu blokadu EXPA na predstojećoj skupštini, šta će se tu dešavati, kako će sve to predstaviti? Pa evo, predsjednik Narodne skupštine Ana Brnabić je zakazala skupštinu za 4. mart i to je jedna suluda situacija, kao što je sve u ovoj državi suludo. Zakazala je skupštinu sa 62 tačke. Na čijem dnevnom redu su neki zakoni, na čijem dnevnom redu su takođe zaduženja građana Srbije u iznosima od nekih nekoliko milijardi, kao i do sad. Ponovo, znači, ova vlast zadužuje građane Srbije, iako je prethodnih 13 godina zadužila skoro 50 milijardi evra. Ostavka vlade Srbije, odnosno, kao što naši građani i vaši gledalci znaju, sadašnji premijer, odnosno predsjednik vlade Miloš Vučević je podneo ostavku pre nekih mjesec dana, ali se ponaša kao da i dalje premijer. Ta vlada se ponaša ne kao tehnička vlada, već se ponaša kao vlada u punom mandatu. Mi nemamo situaciju da je prva tačka na dnevnom redu jedina tačka ostavka vlade, nego imamo 62 tačke na kojima mi treba da raspravimo kao da je sve najnormalnije u ovoj državi i na kraju da se konstatuje ostavka te vlade, što mi naravno kao Srpska koalicija NADA i naši 13 poslanika nećemo da učestvujemo u tome. Mi ćemo na svaki način pokušati da sprečimo održavanje te skupštine. Smatramo
da to nisu normalne stvari, da vlast jednostavno maže oči građanima Srbije pokušavajući da ih uveri da je u državi sasvim normalna situacija, a nije, svi smo svedoci da nije normalna situacija, jer da je normalna situacija mi ne bi imali dnevno po 200.000 ljudi u celoj Srbiji na određenim mitinzima, određenim gradovima i selima. Što do sad, kažem, nikad nije bilo, i blokade, i poljoprivrednici, i prosvetni radnici, i lekari, i advokati, ovo štrajkuju već skoro mjesec dana. Tako da vlast beži od jedine moguće situacije, a to je formiranje prelazne vlade. Formiranje prelazne vlade ne da bi neko u toj vladi vladao, ne da bi neko zauzeo određene ministarske fotelje, nego formiranje prelazne vlade sa jednim jedinim ciljem, a to je da ta prelazna vlada uspostavi situaciju u državi takvu da mogu da se održe fer i slobodni izbori. Znači, ta vlada treba da očisti biračke spiskove, ta vlada treba da se pozabavi medijima, da svako onaj koji se bavi politikom, da li pripadnik političke stranke, nevladine organizacije ili bilo kakve druge organizacije, studenti i svi ostali mogu da izađu na centralne medije i da kažu ono što žele. Da Radio-televizija Srbije prenosi ove studente onako kako treba. Da na tim centralnim medijima nemamo nasilje, nemamo blaćenje protivnika, kakvi god oni bili. Znači, studenti su apsolutno u pravu u svojoj nameri da se ovo društvo promeni. Znači, mi smo opozicija koja je počela sa ovim protestima i protestovala nekih 3 nedelje i možda i više i blokirala određene institucije i saobraćajnosti, je podržala ove studentske proteste, jer smatramo da sa ovim protestima treba da se izvrši jak pritisak, ne samo na vladu, nego i instituciju predsjednika države koji je sve isjao u ovoj državi, da jednostavno se promeni ovaj režim, ne samo režim, da se promeni sistem, jer svi dosadašnji sistemi od 90. godine, od uspostavljanja višestranačja do danas su se pokazali kao nefunkcionalni. Mi svakih nekoliko godina imamo određene proteste, imamo probleme, imamo vanredne izbore, pogotovo u ovom režimu Aleksandra Vučića. Mi imamo na svaki godinu ili 2 dana vanredne izbore. To nisu normalne situacije. Mi imamo sve gore i gore situacije. Srbija na skali tih država koje se bave korupcijom je na sve nižem i nižem nivou, u smislu da je sve veća i veća korupcija. Tako da, jednostavno nalazimo se u jednoj, ajde da tako kažem, bezizlaznoj situaciji sa ovim režimom i nešto mora da se menja. Znači, a to jedino i ovi protesti studentski moraju da završe sa nekim izborima, a mi ne možemo sebi dozvoliti da ova vlast, Aleksandar Vučić, da sprovodi ove izbore. Jer ova vlast, svake sledeće izbore koje je sprovodila, bili su sve gori u smislu sve veće diktature, sve većeg lopovluka, sve veće krađe izbora, sve većeg uvoza birača i nelegalnosti. Znači, mi ne možemo, srpski rečeno, da pustimo lisicu u kokošarnik da čuva piliće. To je Aleksandar Vučić. To je Aleksandar Vučić. Vi ne možete njemu dati da on sprovede neke sledeće izbore. Mi moramo doći do određenog tela koji ima kredibilitet u ovom narodu. Ta vlada da bude stvorena ni od političkih stranaka. Ona mora da ima kredibilitet u narodu. I ponavljam, samo jednu jedinu stvar, a to je da se pobrine da u roku 6 meseci, recimo, sprovede slobodne i fer izbore. Da stranke, grupe građana, pojedinci mogu da izađu na nacionalne frekvencije, da kažu ono građanima što imaju, da kažu istinu, da ponude svoje programe i građani slobodno, bez pritiska, bez kupovine, da biraju svoje predstavnike. I onda možemo da pričamo dalje. A sve ostalo u ovoj situaciji, u ovom režimu, ne možemo. Politički vakum po meni, znači ovo je moje mišljenje, vlada još od dolaska komunizma, odnosno od Drugog svjetskog rata, kada su komunisti, svi znamo kako, smenili kraljevinu i od tada ništa nije normalno u zemlji. To je neko moje mišljenje. A kaži mi, Nenade, borba protiv korupcije, vidimo ovih dana na vestima da ima dosta hapšenja, dosta policijskih intervencija. Pa da, ali znate kako, svak normalan u Srbiji koji misli svojom glavom, a ne misli glavom Pinka, Informera, Happy-a, pa nažalost i RTS-a koji mi svi plaćamo, će vam reći da je to smešno. Vi vidite šta se radi. Vi sad pred
ovaj veliki miting, svenarodni, studentski ili kako god hoćete da ga nazovemo u Nišu, imamo hapšenje određenih funkcionera Srpske napredne stranke iz Niša. Mi imamo hapšenje medicinskih sestara, mi imamo hapšenje ne znam, nekih ljudi koji su peti ešalon Srpske napredne stranke. Pa podsjetit ću vas da je Aleksandar Vučić taj koji je garantovao za, to možete da nađete na internetu i na medijima, da je garantovao za Milorada Grčića kao direktora EPS-a. Tako, on je rekao, on je moj kadar, ja garantujem za njega. I on je garantovao i za Gorana Vesića i garantovao i za ovu ministarku poljoprivrede koja je uhapšena zbog ovoga u Novom Sadu. Garantovao je i za gradonačelnik Novog Sada. To su sve njegovi kadrovi. On je se sve njih garantovao. Pa čekajte, ako ste vi garantovali za 100 ljudi koje ste danas uhapsili, pa vi u najmanju ruku povlačite određenu političku odgovornost, a lično mislim i krivičnu odgovornost, jer je to jednostavno jedna mafijaška hobotnica koja kreće od glave. Glava je Aleksandar Vučić i u najmanju ruku morate da podnesete ostavku ili se sklonite na neki način. A ne da budete vi taj koji će sada da zavodi neki red. I otkud sad tužilaštvu odjednom, kao na taster, da hapse ljude za krivična dela od pre 5 ili 6 godina. Pa čekajte, šta vam je trebalo 5 ili 6 godina? Šta vam je trebalo? I zašto to tužilaštvo, ako je imalo te podatke, nije to uradilo samo i zašto to tužilaštvo nije uradilo odmah kad je to trebalo? Da. Jer samim tim vi kao predsjednik države ste diskreditovali sve ostale institucije na način da ste vi najavili borbu protiv korupcije i ona se desila sutra. A čekajte, i u vašim redovima ima ljudi koji su koruptivni. Apsolutno, pa ti ljudi su svi, pa mislim to je jedna piramida koja kreće ka Vučića, pa vi ne možete, faktički, vi niste bili u mogućnosti da zaposlite određenu spremačicu u nekom javnom preduzeću bez odobrenja gradonačelnika ili nekog koordinatora SNS. I sad o čemu mi pričamo? Sad ti ljudi su valjali u jednom momentu i sad odjednom oni ne valjaju. Pa ne kažem ja da oni ne valjaju, ali otkud sad to odjednom? I s druge strane, vi hapsite određene ljude i puštate nakon 48 časova i nakon nekoliko dana. Ili, kao što smo imali situaciju sa Damirom Zobenicom, koji je faktički, gde je izašao onaj snimak, gde je on izdavao naređenja svojim aktivistima SNS da treba da pljuju i da udaraju po demonstrantima koji blokiraju saobraćajnice, ako se sećate. Da. I gde je Aleksandar Vučić rekao da je to veštačka inteligencija. Nije to veštačka inteligencija, to je vređanje inteligencije građana Srbije. I da bi tužilaštvo donelo odluku da on nije kriv po tom pitanju. Znači, pred 2 dana je tužilaštvo donelo tu odluku da on nije kriv. I po zakonima države Srbije, vi sad više njega ne možete da gonite, ali niko ne može da bude gonjen za jedno delo 2 puta. Tužilaštvo je to odbacilo i on je čovjek slobodan. Tako će da završi i Grčić, tako će da završi i Vesić, tako će da završe svi ostali. Vi njih uhapsite, pustite ih, tužilaštvo ne dokaže ono što treba da dokaže ili sud presudi da nisu krivi i država Srbija kao za Miškovića što je bilo, tako? Da, podsjetit ću da je Vučić hapsio pa je pušten. Tako je, Miškovića i na njemu se faktički proslavio i digao procenat 20% još od tog hapšenja i da je država Srbija ta i svi mi i vi i ja i svi ostali smo u situaciji da platimo to što su pod navodnicima ti ljudi robili. I sad je Mišković dobio Sava centar. Znači, to je smešno, nema borbe protiv korupcije dok ovaj režim ne padne. Borba protiv korupcije podrazumeva hapšenje Aleksandra Vučića, njegovih satrapa, koji su ukrali milijarde evra, ponavljam, milijarde evra, koji su izdali ovu državu, prodali Kosovo, istu situaciju prave sa Republikom Srpskom, ljudi koji rade za zapadne obaveštajne službe, zapadne i strane sile, a upiru prstom u studente, u mladost, ovu pametnu, koju ja, što kažem ponovo, kao i svi građani Srbije, se klanjam, koji su izašli iz tog nekog mraka, izašli iz tog nekog straha, oslobodili većinu građana Srbije i povukli sa sobom da izađu na ove mitinge i na ove demonstracije. Pa, celokupna ta situacija u našoj zemlji je upravo i mene navela da krenem da snimam ovaj podcast i sve ono što sam rekao u prvoj emisiji
sve to, sav taj jad koji osjećam sam tom prilikom iskazao. Evo, ja sam jedan od primjera, ja imam 32 godine, ta zemlja će da sutradan ostane na mojoj generaciji, na približnim generacijama, mi trebamo da nosimo zemlju. A kako ja da nosim zemlju kad ja nemam osnovne uslove za život? Znači, nemam posao ili ako nađem posao koji nije u skladu s ovim za šta sam ja školovan. Tako je. Jer ja ne mogu da pristanem da sa fakultetskom diplomom radim posao gde se traži sa osnovnu ili eventualno sa srednju školu. Tako je. Znači, moram da cenim sebe, jer sam ja uložio i vreme, i novac, i živce, i sve živo da bi stigao do te diplome. Tako je. A onda kad nemaš para, ne možeš ni da se oženiš. Ali zato režimski ljudi imaju kupljene diplome. Da, vile, kola. Neki primjeri su i dokazani i na sudu, jer tako, ne samo doktorske diplome, nego i diplome sa fakultetom, za razliku od ljudi i ovih mladih ljudi, studenata, koji idu na fakultete, koji uče, polaže ispite, neki su kupili svoje diplome i zaseli u fotelje direktora javnih preduzeća. Neki su čak preskočili i srednje škole, pa su sa diplomom osnovne škole kupili fakultetske diplome. To smo imali skoro. Tako da, to je situacija, ovaj režim od ljudi nastoji da napravi robove, da napravi ljude koji će da bude članove Srpske napredne stranke i koji će bespogovorno da slušaju i koji će da rade što oni žele, pa imamo što oni žele i imamo situaciju upravo sa tom nadstrešnicom u Novom Sadu, gde su nadzorni organi koji su sad hapšeni potpisivali ono što su im funkcioneri Srpske napredne stranke davali, odnosno potpisivali određene okončane situacije, a da apsolutno nisu ni znali, jer nisu završili te fakultete koje treba da imaju da bi mogli to da potpišu, potpisivali da bi došlo do usmrćenja i do pogibije 15 života. O tome se radi. Znači, ne daj Bože, u nekom narodnom periodu možemo da očekujemo još svašta. Ja ne znam, ta firma koja je radila nadstrešnicu u Novom Sadu, kineska, koju slede određene podizvođačke firme, SNS je radila i ovaj tunel ispod Fruške gore, je radila određene autopute i određene, također mislim da je radila autobusku stanicu na Novom Beogradu, tako da ne daj Bože, ali mi možemo svašta da očekujemo. Mnogo nestručni kadrovi, uvozimo radnu snagu iz raznoraznih zemalja, ne znamo koliko su ti ljudi stručni. To tek da smo napravili ulaz za radnu snagu iz Šrilanke, imali smo primjer, nemam mi ništa protiv tih ljudi, ali mislim da ima dovoljno pametni i stručni osposobljeni ljudi u Srbiji da rade određene poslove. Imali smo vozača iz Šrilanke koji je napravio sudar pre neki meseci dana na Novom Beogradu, kad je bilo veliki broj povređen, ne znam da li je bilo i poginuli. Znači, za ljude koji jednostavno voze autobus u zimskim uslovima, nikad sneg nisu videli osim na televizor. Pustili smo sad, evo, stupa na snagu ovaj zakon koji je Vučić potpisao vezano za Otvoreni Balkan, da jednostavno šiptari mogu da dolaze i da se zapošljavaju ovde u Srbiji. Imamo ljude iz Bangladeša, imamo ljude iz Pakistana, videli ste na Vučićevim mitinzima masu ljudi koji su iz Bangladeša, koji ne znaju srpski jezik, koji imaju dat sendvič i ne znam 500.000 dinara, koji jednostavno dolaze na to i kojima će biti dato i državljanstvo i biračko pravo da mogu da glasaju na nekim izborima. Zato prelazna vlada, zato stručno telo od kredibiliteta koji će da očisti sve te biračke spiskove i sprovede slobodne i fer izbore. Inače, bez toga ništa. To i moram iskreno da uputim kritiku u Sremskoj Mitrovici kada je bio taj miting, nakon mitinga ostalo đubre na sve strane. Ja sam ekolog po struci i ljudi razmišljate, ekologija nije samo Rio Tinto, sistemi prečišćavanja otpadnih voda, deponije, to je sve sastavni deo ekologije. Ekologija se svaki dan živi. Znači, mi prvo krećemo od sebe da vodimo red, ne bacaš đubre svude, nego gde je za to predviđeno mesto. To je ekologija. Dobro, kaži mi, Nenade, naredna Skupština Novog Sada, kakva je tu situacija? Videli smo i tu nemire. Mi smo u ponedeljak imali Skupštinu Novog Sada, gde je trebao da bude i izabranjen, naravno, protivustavno gradonačelnik. Odbornici opozicije su pokušali da uđu u zgradu Skupštine, kordon interventne policije, a potom žandarmerije Srbije jednostavno ih
i nije dozvolio da uđu. Na toj skupštini su bili samo odbornici pozicije, odnosno Srpske napredne stranke, SPS-a i njihovih koalicijonih partnera. Jednostavno smo imali jedan sukob, bilo osim pripadnika opozicije, bili smo mi i narodni poslanici, bili su građani koji su došli da podrže te ljude. Imali smo i jednu tuču, tako da kažem, gde žandarmerija nije prezala od toga da udara ni narodnog poslanika. Evo, ja sam bio okrenut polubočno, skoro iza leđa, gde me žandar udario šakom u predelu vilice i u predelu glave, gde me krv udarila na usta, jer sam imao pre toga jedan operacioni zahvat u ustima i gde sam imao 5 šavova, ničim izazvan. Ja sam stajao tu jednostavno ispred štita i on me je udario. Tako da, ako pripadnik žandarmerije države Srbije udari narodnog poslanika, onda je pitanje šta da očekuju ostali građani Srbije. Mogu da očekuju da budu na haubama, mogu da očekuju da budu gaženi, mogu da očekuju da budu prebijani, kao što se sve i desilo, i zbog upravo i tih stvari imamo ove sveopšte narodne proteste. To je nenormalna situacija da vi žandare i policiju koristite za takve stvari. Ali pre svega ne bih želeo da krivim policiju. U policiji je velik broj ljudi, kao i u vojsci, normalnih ljudi koji podržavaju ovu situaciju koju se nalazimo, podržavaju proteste, ali imate određeni broj ljudi koji su zaposleni u vreme Vučićeve vladane, Skoca i Konopca, koji su iz polukriminogene ili kriminogene sredina, posebno ti žandare koji se dovode na te proteste, koji osim svoje plate, koja nije mala, koja je preko 200.000 dinara, još dobijaju dodatne stimulanse u kešu, u kovertama od strane Srpske napredne stranke. To je zlo, to je puzajući fašizam, mogu slobodno tako da kažem. Zloupotreba policije, žandarmerije, a da ne pričamo o bezbednostnoj informativnoj agenciji i da ne pričamo o vojno-bezbednostnoj agenciji koji su se potpuno otrgle kontrole, apsolutno nemaju nikakvu parlamentarnu kontrolu, nikakvu političku kontrolu, osim kontrole Aleksandra Vučića, koji koristi sve u te neke partijske svrhe i u svrhe ličnog opstanka na vlasti i u svrhu zaštite tog mafijaškog levijatanskog režima. Jasno. Možemo da konstatujemo da je Srbija trenutno ekspres lonac koji ključa. Sigurno. Do pred je bio na nekoj tihoj vatri, sad je to malo više pojačano i sve ključa. A kaži mi, Nenade, ajde opet kažem metaforički, kakva je uloga POKS-a u svemu tome, odnosno Pokreta za obnovu Kraljevine Srbije, i kako POKS gleda na taj lonac i kako misli da sredi situaciju, da može da pomogne? Da, mi kao stranka prilagodili smo se situaciji kao stranka koja je državotvorna, kao stranka koja je parlamentarna. Ne želimo da se bavimo strančarenjem i da našu političku agendu stavljamo u prvi plan danas kada je ugrožena država Srbije. Mi smo državotvorna stranka, ponavljam, i tako se i ponašamo. Mi kao stranka pratimo naravno ove proteste, ove buntove, ove blokade, i mi kao narodni poslanici u Narodnoj skupštini učestvujemo aktivno u tome i dajemo određeni doprinos, nastojeći da se ne bavimo politikanstvom i nastojeći da jednostavno tom narodu pružimo određenu istinu, pružimo određenu mogućnost da zajedno sa nama i svim ljudima dobre volje i svim ljudima koji, i mislim da je to većina u Srbiji, koji shvataju u kakvom se loncu, što vi kažete, Srbija nalazi, da svi zajedno prevaziđemo ovu situaciju tako što ćemo da u finišu, jel tako, da se izborimo za to da ovaj režim jednostavno padne i da se raspišu neki slobodni izbori na kojim će građani slobodno da biraju neku normalnu vlast. Konačno, posle ne znam ti ja koliko desetina ili više godina. Dobro, ali imate nešto da kažete za rad odbora POKS-a u Leskovcu? Da, naravno, što se tiče POKS-a u Leskovcu, to je jedan relativno mlad odbor koji
radi prethodne 2 do 3 godine, koji je okupio Saša Stevčić, predsjednik gradskog odbora i ratni veteran, koji je inače i član izvršnog odbora. On je koordinator za ova 3 okruga dole na jugu Srbije i koji je svakako u vrhu što se tiče Pokreta obnove Kraljevine Srbije, odbora koji rade ove stvari koje sam malo pre spomenuo, a to je da jednostavno Saša Stevčić, igrajući svoje određene društvene uloge kao i svako od nas, mi smo, tako, kad smo na poslu, bavimo se nekom profesijom, kad smo kod kuće, onda smo otac i sin i deda, kad smo u školi, onda smo učenici, ili kad smo na fakultetu, onda smo studenti, spajajući te neke uloge i kao čovek, kao porodičan čovek i deda, ali tako, i kao odbornik kojeg su građani grada Leskovca birali, i kao ratni veteran, ali tako, koji je proveo dugo godina boreći se na Paštriku i na Košarama, uspeo da to sublimira u jednu lepu, jednu, hajde tako kažem, predivnu akciju koja je kulminirala juče sa dočekom studenata, gde on ne kao predsjednik gradskog odbora, nego kao odbornik kojeg su birali svi građani i kao ratni veteran izašao da dočeka te studente na jedan očinski način, i gde je pozdravio te studente i gde, ne štedeći sebe, svoju energiju, mogu da slobodno kažem, i svoja lična sredstva i svoju veliku familiju, i zajedno sa svojim saborcima koje je okupio ovde, a čiji je gro iz veterana koji su ratovali na Kosovu i Metohiju, uspeli su da narodu pokaže, što smo i videli na onim snimcima, i studenata i građana koji su to prihvatili, da je on jednostavno neko koji se ne bavi strančaranjem, koji se bavi za dobrobit građana Leskovca. Građani Leskovca to su prepoznali onda kad su ga birali, kad su mu dali mandat odbornika u Skupštini grada Leskovca, a mislim na nekim sledećim izborima da će to tek da dođe do onoga svoga vrhunca, i da takvi ljudi kao Saša Stevčić i njegova ekipa sa svojim radom, bespoštednim, bez ikakvih kalkulacija, za bilo kakvom vlašću, mogu da doprinesu ovom gradu, da jednostavno taj grad prodiše svojim pućem onako kako treba, da se u ovom gradu zna ko je ko je šta, ko je pošten, ko je lopov, ko je spreman da se bespoštedno bori za interesa građana, da u prvi plan stavi interese građana ovog grada, a u drugi plan da stavi interese svoje političke partije, i u treći plan da stavi svoje lične interese. To je nešto što bi trebalo da bude primer u celoj Srbiji, to je nešto čime bi trebale stranke sve da se bave. Prvo interes građana, državni interes, zatim interes stranke, a potom i svoj lični interes, odnosno neke svoje ambicije. Tako da o gradskom odboru Leskovac imam apsolutno reči hvale, i to zaista mislim, kad to tako kažem, i nisam ja taj koji je vlastan da to kažem, mislim da su vlastniji građani Leskovca koji su pokazali da isto slično ili još bolje misle nego ja, svojim odijumom, odnosno svojim prilaženjem ovom dobrom i divnom čovjeku Saši Stevčiću i Pokretu obnove Kraljevine Srbije i ljudima koje je on okupio. Jasno. Ja imam samo da dodam jednu malu stvar i da kažem našim gledalcima, mislim to svi znamo, ali opet ljudi, Leskovac, Jablanički okrug, Vranje, Pčinjski okrug, Krošumlija, znači to su sve okruzi koji su u samu administrativnu liniju sa Kosovom i Metohijom. Jeste. I mi smo, da kažem, prva odbrambena linija u slučaju nekih ekskalacija, nemira ili bilo šta. Znači, sama država treba da razmišlja da ove okruge jača, kao odbranu, i potencijalno, kad budemo jednog dana vratili, ja se nadam zdravi od Boga da ćemo da vratimo Kosovo i Metohiju,
da možemo to lepše tu akciju da sprovedemo. Slažem se apsolutno s tim, mada to sad apsolutno nije prioritet. Prioritet države, nažalost, koja je oličena u vlasti Srpske napredne stranke i njihovih satrapa, je korupcija, odnosno punjenje vlastitih džepova. Defense je lepo rekao, ako je Beograd srce, zapitajte šta su vene. Tako, slažem se. Gospodine Nenade, ja nemam više pitanja i da imam, u stvari imam pitanja, ali naravno moram da poštujem vaše vreme i svoje vreme, mi možemo da pričamo o temama političkim danima. Tako je. Biće prilike za neko naredno gostovanje, otvorit ću mi neke druge teme, ne moramo sve da pričamo o nekim lošim, možemo i nešto, nekim, ajde da kažem, vedrim temama. Tako je. Tako da, hvala vam puno na gostovanju. Hvala vama što ste me pozvali, uvijek ću se odozovem na vaš podcast. Hvala još jednom. Svako dobro želim vam. Hvala takođe, a ja pozivam gledalce još jednom da lajkuju, komentarišu, dele, posete naše društvene mreže, da se pretplate na kanalu i da nam pomognu u daljem radu, jer istina je jedna, ona uvijek izađe na videlo, daj da pomognemo istini. Hvala.